Hoş geldin, privet, здравствуйте. Müəllim, mən bəxtən sənin qarajın qabağında gözləyim. Что, какой гараж? Bu həmcə gizlin gəlir ki, heç kim görmür. Çoğunu gəlir. Не обращай внимания, заходи. Dobro, gəl. Вау, как здесь красиво. Daha elədir. Dur. Здесь много кабинетов с названием разных брендов. Тебе какой бренд нравится? Ay bir eşitsən məni, brend zat neysə, mən sənin kabinetini hazırlamışam da. Ya ne deyəndə dünəmçidən səhərə qədər oturmadın. Ты же вчера ночью на работе был. Не обращай внимания, да, он не знает чего. Da, gəl səni девочка. Ну и как тебе понравился здесь? Да, красиво. Что будем заказывать? А давай закажем. İtibar ne нужно, çünki muhabbet soruşul. Ну и что? Sən həmişə qızlara viski özünə alma soku sifariş eləmişsən, da onu zakaz eləmişəm, onu gəlir. Значит, ты здесь с девушками виски пьешь? На, возьми, мне ничего не нужно, возьми. Liza. Ciddi. Yaxşı qoca. Bu varlara da can yandırana düz başa düşmürlər.